जय जगन्नाथ पिलामाने तुमको स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल डीबी एजुकेशन ओडिशा रे। तो आज वीडियो रे आमे डिस्कस करिया इतिहास बहिर तृतीय विषय कौन भारत रे आईन अमान्य आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार भूमिका। तो प्रथम मु कहि रखिया चाहे जदि तुम माने आम चैनल रे नुआ तेबे जल्दी आम चैनल को सब्सक्राइब करनियो हैला, जहाँ फल कि तुम मानक यहीपरी वीडियो अपडेट आगु को मिल पार। तो आज वीडियो रे मु आनी जो सौरभ टेस्ट पेपर रू 109टी MCQ क्वेश्चन आंसर। तो से अल्प अल्प किछिटा क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कसन करवा। तापर अन्य एक वीडियो रे तादरू आउ अल्प किछि डिस्कसन करनवा। तो चलो वीडियो को डेरी न करी स्टार्ट करिया। तो देख प्रथमे यहाँ क्वेश्चन कौन देइछि एक नंबर जे 1919 भारत शासन आईन कार्यकारिता अनुधान करने 1927 रे कहा अध्यक्षता रे एक कमिशन गठित होइथिला। एडा का अध्यक्षता रे होइथिला ना सर जॉन साइमन को अध्यक्षता रे हैला। तापर को किए पंजाब केसरी नाम रे विख्यात सी होचंती लाला लजपत राय हैला। तापर को 1928 अक्टोबर 30 रे लाहौर रे किए साइमन कमिशन विरोधी शोभा यात्रा नेतृत्व नहीं किए नहीं लाला लाजपत राय हैला। तापर को देख 4 नंबर कौन देइछि 1929 रे कहा अध्यक्षता रे जातीय कांग्रेस रो एक अधिवेशन अनुष्ठित होइतिला। कहा अध्यक्षता रे जवाहरलाल नेहरू हैला। तो तापर स्टेप को जीवा। तापर क्वेश्चन कौन देइछि तुम मैंने स्क्रीन टाक बुले नियो जहाँ फल कि तुम मानक यहाँ देखा है। तो देख 1929 डिसेम्बर 31 तारिख रे किए राबी नदी कूल स्वाधीनतार त्रिरंगा पताका उत्तोलन करथिले किए करथिले ना जवाहरलाल नेहरू हैला। तो तापर को देख किए उग्र जातीयतावादी कार्यकलाप सहित संपृक्त नुहंती किए संपृक्त नुहंती देख। तो देख एटा कौन हम 6 नंबर आंसर हम जवाहरलाल नेहरू हैला। तापर 7 नंबर देख 7 नंबर देइछि आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करिया पूर्व गांधी केते दफा संबलित शासन संस्कार चिठा प्रस्तुत करी इंग्रेज सरकार आगरे उपस्थापन करथिले केतोटी 11टी हैला। तापर को देख 8 नंबर कौन देइछि 8 नंबर देइछि उत्तर पश्चिम सीमांत रे खुदाई खिदमतगार साहाଯ୍य केउ आंदोलन संगठित होइतिला। तो यहाँ हम कौन आईन अमान्य आंदोलन हैला। तो तापर को देखिबा 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर कौन देइछि 9 नंबर देइछि खुदाई खिदमतगार कहा द्वारा गठित होइतिला। खुदाई खिदमत कहा द्वारा गठित होइतिला खान अबुल गफर खान हैला। खान अबुल गफर खान। तापर को देख केउ आंदोलन पाई सरकार कांग्रेस अनुष्ठान को बेआईन घोषणा करथिले केउ आंदोलन पाई सरकार कांग्रेस अनुष्ठान को बेआईन घोषणा करथिले एटा कौन हम ना आईन अमान्य आंदोलन हैला। तापर को देख 11 नंबर देइछि जातीय कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदन लाभ करथिला केउ देइछि जातीय कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदन लाभ करथिला एटा अब लाहौर ठारे हैला। तापर को देख तापर कौन देइछि केबे आईन अमान्य आंदोलन रो कार्यक्रम घोषणा करागला केबे एटा हम 1930 एप्रिल 9 हैला 1930 एप्रिल 9। तापर को देख 13 नंबर कौन देइछि लवण आईन भंग करिया पई गांधीजी केउ स्थान को यात्रा आरंभ करथिले। तो यहाँ कौन हम जो 13 नंबर टा हम रही था एटा भूल है टे 13 नंबर टा हम साबरमती ठारू को पर्यंत दांडी पर्यंत करथिले तेणु साबरमती हम आर आंसर केउ स्थान रू देइछि ना। तो साबरमती दांडी पर्यंत यात्रा आरंभ करथिले। तो तापर को देख
14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर कौन देइछि देख उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश रे किए आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व नहीं 14 नंबर हम खान अबुल गफर खान है। तापर को देख 15 नंबर देइछि आईन अमान्य आंदोलन विशेषत्व कौन थिला। तो आईन अमान्य आंदोलन विशेषत्व है बहु संख्यार महिला मानक योगदान एवं बहु संख्यार छात्र छात्री बहु संख्यार महिला मानक योगदान युटा हम तुम राइट आंसर सीटा है। तापर 16 नंबर देइछि किए सीमांत गांधी भाव परिचित। तो यहाँ हम खान अबुल गफर खान है खान अबुल गफर खान। तापर को देइछि केउ राज्यर राणी चौधरी नेतृत्व रे मणिपुर और नागा माने आईन अमान्य आंदोलन रे जोग देइथिले। केउ राणी ये देइछि केउ राज्यर राणी चौधरी नेतृत्व रे नागा मणिपुर और नागा माने आईन अमान्य आंदोलन रे जोग देइथिले। एटा हम नागालैंड रो है एटा नागालैंड रो। तापर को देख 18 नंबर देइछि 1930 मसीह ब्रिटिश सरकार केउ बैठक डकाइथिले मात्र कांग्रेस एथिरे जोग न देबारु एहा विफल होइतिला। एटा हम प्रथम गोल टेबुल बैठक 1930 मसीह कौन होइतिला ना गोल टेबुल बैठक होइतिला। तापर को मन रख एटा 19 नंबर देइछि सरोजिनी नायडू का व्यतीत अन्य केउ नारी नेत्री ब्रिटिश लाठीर सामना करथिले। एटा हम विजयलक्ष्मी पंडित है 19 नंबर विजयलक्ष्मी पंडित। तापर को 20 नंबर देइछि आईन अमान्य आंदोलन समय ओडिशा रे केउ अंचल चौकीदारी कर विरोध करा जाइतिला। तो यहाँ हम श्रीजंग है। तापर देख 21 नंबर देइछि साइमन कमिशन कहीं गठित होइतिला। तो यार आंसर हम साइमन कमिशन 1919 भारत शासन आईन कार्यकारिता अनुधान करने गठन करा जाइतिला। तो यहाँ हम राइट आंसर। तापर को देख 22 नंबर देइछि साइमन कमिशन केबे गठित होइतिला 1927 मसीह गठन होइतिला है। तो तापर क्वेश्चन को जीवा। तो देख 23 नंबर कौन देइछि 23 नंबर देइछि भारत लाहौर अधिवेशन रे केउ व्यक्ति घोषणा करथिले जे संपूर्ण स्वाधीनता भारतर लक्ष्य। एटा किए आमर घोषणा करथिले 23 नंबर क्वेश्चन टिके रही था एटा कौन होनी। तो एटा किए घोषणा करथिले जवाहरलाल नेहरू है। निम्नलिखित मध्यरु केउठारे लोक माने सरकारी टिकस देवाको मना करथिले। तो एटा कौन हम सरकार को टिकस देवा कोडी मना करथिले बॉम्बे ठारे है। तापर को देख 25 नंबर कौन देइछि 25 नंबर देइछि असहयोग आंदोलन रे किए निजको रचनात्मक कार्य रे नियोजित करथिले किए महात्मा गांधी। तुम एटा फास्ट ये ही अच्छी। तो तापर को देख 26 नंबर देइछि साइमन कमिशन केते जन सदस्य को नहीं गठित करा जाइतिला 7 जन। तापर को देख भारतीय जातीय कांग्रेस केउ अधिवेशन रे साइमन कमिशन को वर्जन करिया पई स्थिर करथिला केउ अधिवेशन रे। एटा हम मद्रास अधिवेशन रे है मद्रास अधिवेशन रे वर्जन करिया पई कि स्थिर करा जाइतिला। तापर देख केबे साइमन कमिशन मुंबई रे पदार्पण करथिले केबे साइमन कमिशन मुंबई रे पदार्पण करथिले। तो यहाँ हम 1928 फेब्रुआरी 3 है। तापर को 29 नंबर देख केउठारे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत पुलिस लाठीमाड़र शिकार होइथिले केउठारे लखनऊ ठारे। तापर को देख केबे लाला लजपत राय मृत्युवरण करथिले 1928 नवेम्बर 17। केबे लाहौर रे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षतार अनुष्ठित जातीय कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदन करथिले
तो अनुमोदन କରିଥିଲା। तो यहाँ हम 1929 मसीह। तो केउं दिनटी को भारतर प्रथम स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करने घोषणा करा जाइथिला। तो यहाँ हम 1930 जनवरी 26 है। तापर को देख 33 नंबर देछि केउं अधिवेशन रे आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करिया पई एक प्रस्ताव गृहीत होइतला लाहौर रे है। तो यहाँ सरीगला आमर 33 नंबर क्वेश्चन। तापर 34 नंबर को जीवा। 34 नंबर कौन देछि देख गांधी आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करिवे बोली काहाकू जणाई देइथिले। गांधी आईन अमान्य आरंभ करिवे बोली काहाकू जणाई देइथिले। लॉर्ड इरविन को है। तापर को 1930 मसीह रे गांधी केउं आंदोलन डाकरा देइथिले। आईन अमान्य आंदोलन डाकरा देइथिले। नांडी केउंटारे अवस्थित गुजरात रे है। तो तापर को देख 1930 एप्रिल 6 तारिख रे किए लवण आईन भंग करथिले। महात्मा गांधी है। तापर को देख 1930 एप्रिल 12 तारिख रे आचार्य हरिहर नेतृत्व रे जाइथिबा सत्याग्रही माने केउंठारे पहुंची थिले इंचुड़ी। तापर को देख 1930 एप्रिल 13 तारिख रे किए इंचुड़ी रे लवण आईन भंग करथिले। आचार्य हरिहर है। तापर को 40 नंबर देछि देख केउं स्थान रे लवण आईन भंग करी मथुरा मोहन बेहेरा टिके रही था ओ करुणाकर पाणिग्राही गिरफ होइथिले। एटा हम सारथा है। तापर को देख एटा कौन देछि 41 नंबर निरंजन पट्टनायक और विश्वनाथ दास केउठारे लवण सत्याग्रह नेतृत्व नैथिले। एटा हम गंजाम। तापर को देख 1931 मे मासरे गौरमोहन दास और विद्याधर रथ श्रीजंग अंचल रे केउं सरकारी कर को विरोध करथिले। एटा हम चौकीदारी कर है। तापर 43 नंबर देछि केउं माने बानर सेना नाम रे परिचित 16 वर्षरु कम वयस्क पिला। तापर को केबे सार जॉन साइमन को अध्यक्षतार एक कमिशन गठित होइतिला 1927 मसीह रे है। तो 44 नंबर क्वेश्चन सरी। तापर 45 नंबर क्वेश्चन कौन देछि देखिबा। तो देख 45 नंबर देछि केउं स्थान रे साइमन कमिशन पहुँचवा मात्रे साइमन फेरीजा ध्वनि सहित भारतीय माने कला पताका प्रदर्शन करथिले मुंबई ठारे है। तापर किए साइमन कमिशन को विरोध करी लाहौर ठारे पुलिस लाठीमाड़र शिकार होइथिले एवं परे मृत्युवरण करथिले। एटा किए लाला लजपत राय है। लाला लजपत राय टिके रहता एटा लाला लजपत राय। एटा हम लाला लजपत राय। तापर को देख निरंजन पट्टनायक केउंठार लवण सत्याग्रह नेतृत्व नैथिले। निरंजन पट्टनायक केउंठारे लवण सत्याग्रह नेतृत्व नैथिले। एटा हम गंजाम। तापर नीलकंठ दास केउंठारे लवण सत्याग्रह नेतृत्व नैथिले। एटा हम पुरी। तापर को केबे ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन परिसमाप्ति घटिथिला। एटा हम 1934 एप्रिल है। 1934 एप्रिल। तापर को साइमन कमिशन भारतर केउं शहर रे पहुँचिले। एटा हम कौन मुंबई है। मुंबई रे पहुँची। तापर को 51 नंबर क्वेश्चन देछि लखनऊ ठारे साइमन कमिशन विरोध शोभायात्राकारी मध्य किए पुलिस लाठीमाड़र शिकार होइतिले। एटा हम तमर गोविंद बल्लभ पंत है। तापर को प्रथम गोलटेबुल बैठक केबे बसीथिला। प्रथम गोलटेबुल बैठक 1930 मसीह बसीथिला। तापर को देख दलित श्रेणी पई पृथक निर्वाचन मंडली घोषणा प्रत्याहार दाबी रे गांधीजी केबेठारु अनशन आरंभ करथिले। एटा हम 1932 सेप्टेम्बर 20 1932 सेप्टेम्बर 20।
ତାପରକୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେବ ଭଦ୍ରକ ହେଲା, ଏଇଟା ହେବ ଭଦ୍ରକ। ତାପରକୁ କେଉଁଠାରୁ ବିପ୍ଳବୀ ନାମକ ଏକ ବୁଲେଟିନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ଏଇଟା ହେବ ତମର ବାଲେଶ୍ୱର। ତାପରକୁ କେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନାମକ ଏକ ବୁଲେଟିନ୍ ଅଣାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା? ଏଇଟା ହେବ କଟକ ହେଲା। ତ ତାପରକୁ ଦେଖିବା 57 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 57 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାଗବତୀ ପାଟ ମହାଦେଇ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ରାଣୀ ଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ କୁଜଙ୍ଗ। ତାପରକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ହେବ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତାପରକୁ 1931 ଏପ୍ରିଲରେ କିଏ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ୱିଙ୍ଗଡନ୍ ହେଲା, ଲର୍ଡ଼ ୱିଙ୍ଗଡନ୍। ତାପରକୁ 60 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ବେଳେ କିଏ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ତାପରକୁ 61 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପୁନଃ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା? ଏମିତିଆ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମର ହେଇଥାଏ କ'ଣ ଲୁଣ ମରା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ କଟକ ଦେଇଛି, କଟକଟା କ'ଣ ଇଏ ହେବ କି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ? ନାଇଁ ନା, ତ ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସାର କଟକ। ତାପରକୁ ଦେଖ 63 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା? ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ତାପରକୁ ଦେଖ କାହା ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା? ଏଇଟା ହେବ ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା, ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରକୁ 56 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? 56 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ୟେରାଭାଡା କାରାଗାରଟି କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ହେବ ପୁନା ହେଲା। ତାପରକୁ ଦେଖ ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ହେବ 1932 ନଭେମ୍ବର 17। ତାପରକୁ ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ବର୍ଜନ କରିଥିଲା? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ତମେ ଭାବ ନିଜେ। ଏଇଟା ହେଇଥିବ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବାରୁ ହେଲା। ତ ତମେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ରୋଟେଟ୍ କରିନିଅ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିକେ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତମେମାନେ ରୋଟେଟ୍ କରିକି ଦେଖିନେବ। ଦେଇଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲା? ଏଇଟା ହେବ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ତାପରକୁ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ନାରୀ ଜାଗରଣ ହେଲା। ତ ତାପରକୁ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କିଏ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ହେଇଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ହେଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ। ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନଙ୍କ ପରେ କିଏ ଭାରତ ବର୍ଡ଼ଲାଟ ହୋଇଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନଙ୍କ ପରେ କିଏ ଭାରତରେ ବର୍ଡ଼ଲାଟ ହୋଇଥିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ହେଲା, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ହେଲା। ତାପରକୁ 72 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? 1932 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା? କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା କୁହ? ଏଟା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି। ତାପରକୁ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଇଛି
କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ କେଉଁ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରକୁ ଦେଖ, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କଂଗ୍ରେସ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? କଂଗ୍ରେସ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା କିଏ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ କୁହ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରକୁ ଦେଖ, କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? କିଏ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ କୁହ? ଏଇଟା ହବ ତମର ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ହେଲା, ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ତାପରକୁ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମର ଏବେ 77ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲାଣି। ତ ତୁମମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇଦେବି ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ତ ତାପରକୁ ଦେଖିବା 78 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ? ଦମନମୂଳକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ ଦିଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅନୁରୋଧକୁ କିଏ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ କୁହ? ଏଇଟା ହବ ୱିଂଡନ୍ ହେଲା, ୱିଂଡନ୍। এইগুটাক হব তোমার রাইট আনসার ହେଲା। ତାପରକୁ ଦେଖ, କିଏ ପୁନାର ୟେରାଭାଡ଼ା କାରାଗାରରେ 1932 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଅନଶନ ଯିଏ ବି କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିବେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା। ତ ତାପରକୁ ଦେଖ, କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ? ଏଇଟା କିଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ କୁହ? ଏଇଟା କିଏ ଇଏ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହବ ତମର କ'ଣ? ନା ପୁନା ଚୁକ୍ତି ହେଲା, ପୁନା ଚୁକ୍ତି। ତାପରକୁ ଦେଖ, 81 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଳରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା? ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ ହେଲା। 82 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? 1934 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା? 82 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 1934 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ? ଏଇଟା ହବ ତୁମର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ। ତ ଯେତେ ଆନ୍ସର ଦେବ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତୁମର ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖିନେବ ପୁଣି ଥରେ ହେଲା। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ PDFଟା ଦରକାର ହେବ ତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ତୁମମାନେ ସେଠୁ ବି କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଏତକ ରହିଲା ଆମର ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ତାପରକୁ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖ, ଆମର 83 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି?
ନା 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସର ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ କମିଟି ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ? ଏଇଟା ହେବ 83 ନମ୍ବର ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଲା। ତାପରକୁ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲେଖିଦେଉନି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ହେଲା। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା? ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ହେଲା। ତାପରକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ହେଲା। କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ହେଲା। ତ ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା? 86 ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ହେଲା। ତାପରକୁ 87 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ନେଇଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ସିଏ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ? ଚାନ୍ଦୋଳିଠାରେ ହେଲା। ଚାନ୍ଦୋଳ। କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ 1930 ମସିହା। ତାପରକୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେତେଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ 78 ଜଣ। ତାପରକୁ ଦେଖ 90 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଳରେ କିଏ ଭାରତର ବର୍ଡ଼ଲାଇଟ୍ ଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ ୱିଙ୍ଗଡ଼ନ୍ ହେଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ୱିଙ୍ଗଡ଼ନ୍। ତାପରକୁ ଦେଖ 1932 ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଆମର ରାମସେ ମ୍ୟାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ ହେଲା। ତାପରକୁ ଦେଖ 92 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ କେତେଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ 21 ଜଣ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ସରିଗଲା 92 ନମ୍ବର। 93 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ କୁଜଙ୍ଗ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ହେଲା। ଟିକେ କଲ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ଛାଡ଼। ତ ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ହେଲା। 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ। ତାପରୁ ଦେଖ 95 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ତାପରକୁ ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେବ 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ହେଲା। ତାପରକୁ ଦେଖ 97 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭାରତ ଫେରିଯାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ ତମର 1931 ଡିସେମ୍ବର 28 ହେଲା। 1931 ଡିସେମ୍ବର 28 ହେଲା। ତ ଆମର 97 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ 98 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ତେବେ କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମ୍ୟାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ
ଦଳିତ ବା ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେବ ତମର 1932 ଅଗଷ୍ଟ ହେଲା, 1932 ଅଗଷ୍ଟ। ତାପରକୁ 99 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ 21 ଦିନିଆ ଅନଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ 1933 ମେ ହେଲା। ତାପରକୁ ଦେଖ 1932 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁଠାରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁଠାରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ ଆମର କେଉଁଠି? ୟେରୋଭାଡ଼ା କାରାଗାର ହେଲା, ୟେରୋଭାଡ଼ା କାରାଗାର। ତାପରେ ଦେଖ 101 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବେ ରମାଦେବୀ ଓ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ନାରୀ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ହେଲା, କେଉଁ ମସିହାରେ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ନାରୀମାନେ? ନା 1930 ଏପ୍ରିଲ 20 ହେଲା। ତ ତାପରକୁ ଦେଖ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଣୀ ଚୌଦିଲିଉଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେବ ଆସାମଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରକୁ ଦେଖ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୌକିଦାରୀ କର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେବ 1931 ମେ ହେଲା, 1931 ମେ। ତାପରକୁ 104 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ହୁମା ସ୍ଥାନଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା? ହୁମା ସ୍ଥାନଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କୁହ? ଏଇଟା ହେବ ଆମର କ'ଣ? ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା, ଗଞ୍ଜାମ। ତାପରକୁ ଦେଖ କୁହୁଡ଼ି ସ୍ଥାନଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର? ଏଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମେନ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ। ଏଇଟା ହେବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହେଲା। ତାପରକୁ ଦେଖ 106 କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କାହାକୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହେଲା। ତାପରକୁ 107 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଇଟା କୁଜଙ୍ଗଠାରେ କେବେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେବ 1930 ମେ 8 ହେଲା। ତାପରକୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର 107 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଜମାରୁ 2ଟା ରହିଲା, ତ ଦେଖ ସେ 2ଟା ବି କରିଦେବା, ଆଜି ସାରିଦେବା ଜଲ୍ଦି। କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ? ବାଲେଶ୍ୱରର ହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରକୁ ଦେଖ 109 ଇଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଦମନମୂଳକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ ଦିଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କିଏ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି କରିଥିଲେ, ୱିଲିଙ୍ଗଡନ୍ ହେଲା। ତ ଏଥିସହିତ ଆମର 109ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।